Yang kesedarian ko, moni bebechuan tulay masakal tangkap ngawa pa kuprasan chay coach, kay pwani ko naraksa ko Pompeo, masakal ngawa pa kuprasan kan, wow nagadagan na nalakonan kanyikan, chumawawang kapnawing Pompe, pachuawang kakaryang kapnawing Pompe, Speaker Legislature, sa kapola wala chorus ng Padire mamusatya o government. While chumawawang chunwang sa. Yes, sa pamachero ng Rahnwet, Koasoaiepen, and Augustine Barnabas, seiloak ng kelen Padire. Augustine Barnabas, ang kasarawihiengehr Padire ni Toamwoaroahlong, rekot sa silo, numamusong nariyamang yung makalakal, mapatyo sa inwar ng wein Kitti. Mwahnakapw and Barnabas o Rosula Elias Barnabas arach masari kaya menet chukuchu. Apachuan putian nanuan gunian wein Pompe ni Augustine ketua sakeo o yang choweta singwar kentor kordan school namba ketua sakwan oleh ketua sakesu. Bachelor singwar na mentor school ng bakit sa tuwa o nasan ang barya katlama. Moron mo awot ko solang ng memorial school o nasan ang barya katuwa. Epilyang school tax yoy makasan o nasan ang barya katisakin. Arin ang soma ko sting ng school at ang pechuan ko ang ray maplabol ka na natman mumuso may maramang yung makalakan. At pechuan ko sa leta na nanarin ang soma ng college yay ang soma malang Kitti naman ng sukulan Padire. At pechuan yay ay pukanan mumuso na sawa sa kasarawihiengehr alwat. Nakaraya may namita ng sukulan Padire o iwasak may bilbenata mwahnakapw sa moron na sabon machay tayo sus pinanandaw menet. Moron na kiarataralwat Augustine Barnabas yung rasong kawikan o Padire Portensio Andreas ng saong yatigan o slabay mamosawat wana chwalinangan ng tatakaw ni Alwat. Paniraw na so, Augustine kung kalapag sa linyarach maling sarawin o sa usawasaw ng pukakan may kakong. Eurano eutachola chuwang bishop churio angke, mang so yakagaran mumusakat na kantong Pompe o kusal. Saan so pachola, Augustine talaga ng kasulan Padire o tsabyata kasurwat ng wein niyayang chuwa commency program. May program ni magsawa sa kayanita o kung nabatay mwahnakapw o nasukulan Padire. Augustine ko sangkian ng wein arisong basilo o yang chuwa at programa ng baryo sa tayo. Arin na patpacho ng programa at bilyang chuweta Caroline College and Pastoral Institute. Moron match at pachuan kaya mao pachola kanagach man kaskulan talawach ng wein feature ng barya katisak lamang. Yung wasach may utalabayan kaskun o kawig masawa sa kakilakalat man puson wewe o binyan sa ocho kalawdelach man experience o koyo ng talawach. Apachuan kanagilach man kaskun na wein feature ni November sakeo o kasarawihiengehr ni August sakeo ng wein chuk. Ano Toamwoaroahlong tarach, tuwan masansalir, tigan Augustine Barnabas, ut kasarawihiengehr Padire ng wein Pompe o kapinkanang Padire, dapen tolen kapilang sang sokusendang ng marien wein Kitti. Nyarada sontar isak mga Augustine Barnabas kato-kato kaya masupul pagkak lelwa sa kalawadiya Rahnwet. Apachuan mo yala Padire kahit niyo raman medyo malang tiyang so medyo.
Nintrapyo, Augustine Barnabas businessman में, और ये मैच मेरे यहाँ स्कूल के तालीम business non college. आपने ये supplement काउंटर प्लान और mwahnakapw menet, और ये प्लान वच मपुइता Rahnwet. Padire Barnabas patohwen kasarawihiengehr na seiloak wach, rawya seiloak apalyo, wakasaman kasamaso, apal o menet kelen. Api sawan kapal pukach masawasa kakera kala aposon, o eleyang apil kapyada aramas nan kapet kelen. Welcome at patohwen kawal karyan o global karasan ng tayosis wach, Rahnwet ng tamara patohwen, social Pilipino sa seiloak wein, randeta so kaparaporla, nakapal ng parata, puyay kapal pukach mabangya kakera berayan more. Kapyung natong mwahnakapw menet, pwede tato kapwado kasampan na patohwen kalawadiyan mo ng sotar chocho, pwede babakaw mo ng sabon mamamotso. Rahnwet, Padire Augustine Barnabas, bilyayar men kaalamangi, takara sa pamawang raynop lapulkan, may inangi, tapilataran tawan lakaw mo ng metuamet. Mayroong lap na mwahnakapw menet huwag may peningning yayangan momosok may inanendap o katsaban melen. Yung metyodo na sabon matyerong ang Rahnwet kailangan ng purkaros o kasarawihiengehr. Sa